Litiko letemphilo lithi nanoma linani lebantfu labashona ngenxa ye-COVID-19 lehle kakhulu nanekuthi lolu hlobo lolusha lwalegciwane Omicron lisemoyeni alibulala njengalamanye lengcile. Kepha kungenteka ukuthi sibalo sebantfu labashonako singetulu kwaloku lokubikiwe. The number of people around the world, not just in South Africa, who have died because of COVID with a positive COVID diagnosis is definitely higher than we are reporting in countries all over the world. Kubikwe ukuthi linani lebantfu labashonile ngenxa ye-COVID-19 labangakagomi lingetulu kwalabo labagomile. As we look forward into the coming months, we must anticipate there'll be a fifth wave. If we are very lucky, it will be mild. If we are not lucky, it's going to be yet another devastating attack on us. Kungatholakali kwemjovo kube nemthelela lomubi kuleli vekati. Loku kubange kushona kwebantfu lokungagwemeki. Emave lamanyenda acikise imigomo yekutama kulisana ne-COVID-19 kanti lelive limise isikhathi senhlekelele kuvelonke itole ebusuku.